Babukeli be-Select Africa TV igama niyazi ngokwazi bafowethu Select Africa TV umhla ka-30 Mpucuzeko ziyakhala bafowethu kumnandi kudelile nginezinsizwa ke manje niyabona la emva kwami kuyelo uyabona kuhle bathe zikathayela kunomoya bhuti wami sikubingelele sokwamukele kwi-Select Africa TV sifuna ukuzwa mfowethu ukuthi linjani ikusasasa lempucuzeko ngoba kumhla ka-30 sibonile mfowethu bemmezile abantu kwajatshulwa kwathiwa okay impucuzeko ulibona kanti linjani ikusasasa this time. Ngibingelele nje abakwi-Select TV ngibingelele lo mlungiswa kaDumo sikhumba sehlola beshuku amanzi amponjwana phansi lapha kaDumisa induna yabalandeli bethu lekhansela bathi uThixo wengoma isasasa lempucuzeko iWorld Cup kaMaskandi emva kokuba kwasithatha ibreak ngenxa yecorona likhulu kakhulu sithe masibuya ke thina sanenhlanhla enkulu ukuthi bamnike ulife uyoshaba khoma usondonzima isiginci lapha nabalandeli bethu lekhansela baphume ngobuningi babo kanye nabalandeli bomthando umculo kaMaskandi jikelele nje amabhinqa kade sixhumana nenduna emagroupini ko WhatsApp likhulu kakhulu isasasa lo mcimbi wempucuzeko ukhula mihla namalanga ukhula iminyaka neminyaka yaka ngaso sonke isikhathi. Bhuti wami abanye bayakhala bathi babona ngathi lehlile ikusasasa babona ngathi baphazanyiswe nayilentuzana nawo ukuthi bekuvalwa inhlangano kulezi insuku angazi ungathini ngoba bathi last time bekube sekugcwele la iworkshop kodwa mabebuka babona ngathi kwehlile. Hayi amaqembu afihla induku emqubeni ngiyazi mina lothi zithi mazithi intambama uzoyibona into ezobela eworkshop. Mfowethu asibonge kakhulu futhi siyajabula ukuthi kube nani and siyathokoza ukuthi ithosele khansela mfowethu hleze lishaya ingoma enkulu ethandwa abalandeli abaningi mfowethu kahle kahle into engiyifundile ngethosele khansela akulona leni kuphela kodwa labalandeli bonke bamaskandi kunjengobusho nje mfowethu uthosele khansela umuntu wabantu uthandwa wonke ama-artists uthandwa wonke abantu abaphila emhlabeni ngoba ubhale ingoma ezinomyalezo kakhulu. Mfowethu siyabonga kakhulu. Ngiyabonga nami. Town from Cape Town siswami asikubingelele sokwamukele kwi-Select Africa TV siyajabula ukuthi namhlanje ukhona ke la eThekwini asikwamukele la eThekwini le i-Select Africa TV i-TV le edila kakhulu noMaskandi ungathini sisi njengoba nifikile nje nihambe kahle akubachazela abantu. Ngibulise ngumroza from eCape Town. Sihambe kahle kakhulu sazofika eDurban safike samkelwa nje kakuhle kwamnandi njoba nibona kuyelo kubovu nje. Nincumile sisi nincumile kakhulu nwabile sonwabile sibonge futhi nakunyakozana niphinde nisi-invite bo. Wow ake nisho bafowethu bathi ashila mntakamame konakele kakhulu bafowethu sikhona la iworkshop ziyakhala kakhulu kusazoba mnandi Select Africa TV siyanithanda bafowethu. Thank you very much. Siyabonga bafowethu siyabonga kakhulu.